Niwirigiro bwako ati mutegeri ntuko yaku ya Jumatano nitite na mbere kwagira ire ntariki 8 cia mweri wa mugwanja ngakwira ni bwegano ntubo gutwitikia na gututhuraja kirimetha yetu ya nteto ya weru tha mugwanja ja kumarietwa ninele wa Kithinji na tukiambiria na nteto cietu twambirie na rugono rwa Kiemba kumanara kaunti ya Embu ani aria njaimwe ni ukirite na kiriro na kithikiro gikinene nturone ya Kathandene Kionjo kuma kaunti ya Embu nyuma ya antu bathatu banja imwe gutauturo bwao kumania na ikarika ria Mwanki riria rirakarikire utuku bwa ntuko ya igoro ujaura mwandiki wetu wa nteto Rita Mwaniki agututariria. Family imwe kuma mwena wa Kathande Kianjokoma thiini wa gicigo mbunge kia Runyenje ni makuite vuva ya kuvira nyomba utuku wa kuramukira umuthi. Mwaki uyu urambiririe mathaa ma thaa 8 cia utuku varia andu a itura maretikire Embu no ati matinavota kuthara mundu wana kana kindu wa kionthe. Tharia thaa 8 ari na ndagika 20 vagu uguo ni twiguire Embu wetu mucii dinegwa ndina menya mbwira ya ndui nifo mutumia mweru akwa ukiria mbeta atwita twira uma imutira menya kwa wambiri ni kovire tukina uma nivo twambata nitukire twakorereria nyomba ni mveu na indo cionthe ikavya na gutie mundu votire kwithara na guti kindu kitharirwe nyomba riyo. Nyomba ino iria iraya mbao ivire yonthe na varia kiumo kia mwaki uyu ugitaramenyekana na andu athatu aria maravire ndo matangitambulikana vaina Rusi Rwamba miaka 60 na Kaudesia Ruguru miaka 50 kuraina kimwana kia Rusi Rwamba kia maka 20 onda maravire ndo matangitambulika tire turamenya kiumo kia mwaki varia ekari a mwena uyu mari na maruru kuona ngari ya mwaki ndi na matethia maririkana uyu ti mutino wa mbere wa mwaki kuonekana mwena uyu. Isi ya mwaki tabu hapa ni babu nyomba wapa iguru babu kindu 3 months babu nyomba inge plastic batu ni babu inge ningori wakwa ni asia kuthima mwaki makwa meba kuita Kianjokoma tegweta fire brigade me town malete kilena kuma sinani itika kwa isi kurasa. Miri ya athatu aya itwarirwe mochari ya Embu level 5. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Na tugita na mbere ni ati mubunge wa gicigo mbunge gia Tigania West ya John Mutunga na ritete mbito akire antu baria bakuga ibakugwata mbaru thirikari indi mathithio jao jatigwitaniria na miario yao akiariria kari bakuma wandi ya Nkomondi ungene yawe ya gutega mirandi ya maendeleo gicigo mbunge kiu Mutunga na ugite kira thirikari kwenda ni kugwatwa mbaru na uma nikienda mirandi ire yanzirirwe ithirwa irio murandi jwa barabara ya kuma Sentan gweta Miomponi. Miario yawe ni gwati mbaru ni Dorothy Muthoni akiaria uria kumereria giti kia useneta za kaunti ya Meru. Mutunga nongerete wejani Bwambasare bukathithikanga rungu rwa OBC ya mubunge ti OBC ya kaunti ojaure kurari au kabere. Mwandiki wetu wa nteto Brian Kimathi na kurikithia ripoti yeje. Mubunge wa Tigania West no John Mutunga na reganite na bamwe bantu baria kuga kaba gusigwatia kugwata thirikari mbaru kiri mwingi indi ndene yao batina wendi akiuga kira thirikari kwenda ni ugwati mbaru bauma kumya kwe antu bakuwa 2 term muthanya utuko bakawa 1 term na baro ariko hello aile mundura gwera we mwire wa 2 term ya kama ya president kana wa 2 term muthanya alafu utuko kwa 1 term thirikari wichi mwanka wo kumuchi thaito kwa riao tuthikeri ndeto ichi kinya direct kinya mara wa gutafara kwa 2 term kinya tutamuke ni kajara nthi wethe 3 term kwa Mutunga ngo numwendete mliva na mbelete no.
Akiaria akiendelea ndiunga cia wanja Tigania West kwarire maendeleo jamwe kiria kari Mutunga nenderete na kuga imwe ya mirandi eja ya kariba kuone kiambirwo ni kumania na ugwati mbaru bwa thirikari untu boinyiritwo ni uria guchwa giti gia seneta ja kaunti ya Meru Dorothy Muthoni. Ndiburi atiri ibugende barabara yetu ya gwithira ibugende ya kuma Bururu na Bwaiti Mwanka kuma Sentan na kuma Kunene ita Mwanka Miomponi no ndango gwira atiri okay akwithira twe ni angubwira murungurore wa mbene barabara itigithe kwambiriwa thai kida twe tutiona barabara kote nange gwakiwe usibuje wa usimbi nyomba ile bwakeri cia kugira fertilizer na cia gweka irio byenu bwaketha oni ndiuga batu itorongamane na thirikari re kuchibo na ugire chifu ugire ne kama were ikithakene ekama were na thirikari winge to kuigwa ikejare batu twena haja na cio thai Jakabu Botengani Mutunga na ugite onenkaniri mbasare na ndibu kenderaga kuma kiri obisi ya mubunge na igeria rĩrĩa rĩarĩ guchenjia mutaratara jojo na kujuikia kiri kaunti jukiregano na juna uteithio bwa rais aibu kumeno tutetherie i president no ramira ro ni indari member of parliament diramba sare yareo na indari member of parliament diramba sare tareo imbichi mwanya yo ambasari ina muyumbe na ambasari tio ke report la Nteto cia Weru TV kuma Tigania Mbita Brian Kimathi. Nkoroki ya ndethia 600 irio mburi na ng'ondu hiria iragwati ikirithagwo miundeni ya ntwandini ya Mwathi gicigone bunge kia Igembe North ni cokeretwe ene bobo bwejete nyuma ya rwario rwa ngwataniro gatigati ka arimi baria bararingikite na ene ndethia yu kuma mwiregajo wa Somali itagaria riu rejete nyuma ya mateta jaruarua kuma kiri akaribau ba Mwathi haria nende harithi bara berigeri kurugorirwa thitangi na maetia ja kurithia mundene ya nto giutate na watho ojore mwandiki wetu wa Nteto Edwin Gatomu ari na Nkoroki. Mburi na ng'ondu ijirite kunyira 600 na cia nto ba mweregajo wa Somali gwatikire jamio ndene ya karibe Igembe North interechi ya Mwathi imabitha babodithi onto bodi kithitu ikamando bodithi sub county Mutuate Bakari Juma Mwanauli. Tunafanya hivyo kwa sababu hatungependa visa kama hivyo vitazidi katika hii sehemu yetu. Tunataka wakulima waweze kufurahia mavuno yao na vile vile tungependa pia wafugaji wetu pia waweze kufurahia ufugaji ama yanayotokana na ufugaji. Na kunyumene miunda atongere ba mweregajo wa Meru na Kinyabwa wa Somali gukaranthe na kwaraniri betekanirite barekanire no ende bobokethra bogichokera bakiuri kweberia cho miundene burumbori ici kirekerwa kiriene kuma kambine borithi wadi sasa wadhigai ni thedibo ya kapicha kuwada mbori ike yao na itogwa ne endelee ukuba ora na buri jo bombe ochoka nara na ndubara na bona berwe barekana na into bieto kapicha nonto ote anto batena kwo baba icholo baigwo icholo bade twemero na miunde tu badwe ibarekana nio nonto mbori jetu iboro irathira into bieto birete na ukwo na batira chia kwa hivyo turua ibaete kwo na barekana na miunde tu na barekana na Rwanda rwetu nonto bai na rwo na rende nyagwo gwe na nyangi twakoro bara abachumare betekanirie batere tamburi renge ngire bauna charieu na narua na barekerwa kurekerwa bagakwa barichwa miunda kabarekerwa niene miunda isore nondo tutukweto thunabo ni chole baua lakini chole we achoko bagakoguna charieu renge atu bia to bitukwa chimu ni marawa yetu na chabe cietu utumbo nginyangithia lambo emburi cia gure akwa na chabe kwa uu itwe chimiane bakaya thirikari ya kureka atue kinyenge era mwana nje wanga yogiacharia njarene ene rithuranira Mutungi ni MC Wondie Mwathi kwira thirikari ni obweya nonto mugala muwe akimpe na arua gotori campaign ya polisi thirikari otimise bianda merire lakini kwira nto babonde nonto gosemania pati ya Somali na Meru na bele wanu barekera no theri na barekerana kankua na arua mburi iria itiete mwanka na itiyombe bonka nto ate munda kakwende bwa barekera renge anto beto kwa tueka kwe mbori ere ya mundene renge
ekuria nchabe mpempe nibe na meneiti ombe na inge tuteko rwabo na inge nyankiere nareko okure oju arithi bana bara barithitie ng'ondu na mburi umiunde ni iberigiri gukinyithwa koti OCPD Bakari akiuga bageta na mbere kuinyeria na kuona antu iba kuthingatira wathora kubati. Tuko hapa kuhakikishia kila mtu usalama wake na kwamba yule ambaye atavunja sheria awe ni mfugaji, sisi tutamchukulia hatua na tutafungulia mashtaka mbele ya koti yetu. Na kwa wakulima tunaomba pia wawe waangalifu, wakipata mifugo yoyote ambayo itakuwa imeingia katika mashamba yao watupatie taarifa kwa mapema ili tuweze kuchukua hatua inayofaa. Antone Ntoto Cheweru TV kumegimbe nothinde ntreche kamwirine ni Edwin Gatobu. Na tugita na mbere ni ati akariba ntura ya Karamene wadine ya Thwana barinagia gukenera nande nyuma ya kwenjirwa kithima kia Roje ni MCA wa Ntere Ujaweji Muchoi bobo ejete nyuma ya kuthina ni wagibwa Roje wakagita nande bagicokeria nkatho tongeria bo MCA Jim Muchoi bari ugabethiritwe bagicwa utethio kuma kiri motongeria jakorokete bati gutetheka na inde ibakuruta mukana kiri antu baria bakupinga na kuregana na maendeleo andine u bakibera ibagwate mbaru utongeria bore na maendeleo. Ojaure mwandiki wetu wa Nteto John Thiga akurikithia. Uri aba bantura ya Karamene ira yintereche kwa Mosi wondi ya Athwana giciko bunge atigane West na barabethiritwe bakinyamara tanthinjo netho kana ntubo wagio boru yentere ino kuma nthe ya ombirwe indere muthia bombite kwiwa bakiona mukabura na MCA wano Jim Muchoi arabenjirite kithima kia Roje ikira bakuwe kethiro kino tethio bunene kiri uturo bwao ndika tuchokia nkatho tukuibwa ya ontu na turetere weru ndene ya Athwana na bandu nene leto turetera buge agwilera na raiti barabara tubwithiriti kariara aya tige kithima na go turairia ku kangubojogira nkatho nkuibwa ya no tamwile kana ginyitha tukombika kende yo TL onyango chokia nkatho ni maendeleo ya tukora ya MCA wetu Jim batu turareto akwa kabisa edu ari motongi ndireta utaka mberia rwerwe na mainyo rwerwe na chiolanda yo chonga lakini edu are kithima kere Karamene tore nyorwe tore mamario tore masukuma na na beto bathome boboya ngachoga ko weibo ya pio kinga baneto mutuma to ethingia no ntonga bana bakweya bathato king'ang'i ara tukwana to muromba kithima atwira te kiraura kawera to muromba kithima kiraura ende batatu kuibo boya no nto banga baneto gutotwania manto akithima batungu gatwethira geje aro kono gutotomba kuura turi amwe na owe apa kwa hapa itware na MCA bange na makansela bati tutaomba kuona roe ya batwe rira kwara onto twetete mweri yoyo enana mierera torianio ni oma bwena ngwataniro nto ithingia era bwena nio ingwataniro enje ana bwatanire mwanko ende batu Karamene ruare batu tokuruto kombone bora tutomba kuona barwe pio kagita wakaraturi wa baba enero mbarire kiri bara bakoromba giteke MCA wondi no ya Thwana bagiwa mwankira gwi bombite kuwa bekunuka metho na batiomba kwiwa bakienerwa go no ntubonete matunda matongerie bara bakugwa nanti munwenda wa buru bau bange no tuko tukipio o agwa bano tuko buru ni moyo rarura babange buru kaba mame buru no ntoi twabere mbere baremwa na nteko menya bagya ya kuramba Thwana renge bari akuimbi bakurita ngui ne ire kubeite kurita amen ende batwe to enjeri barabara tokonyoroe otebu mono tata twetera buru tokor ai nyata una batwe nende kona motongi nende wonya betete kothamba ngui kwentwere mbekete ndenga betete kurita manjeria kora no totana bya kora ngui niwo tata roira konyona na rokorua anto beto ritha rimena nchamba kamona kagetho Jim Muchoi ora ukaruma na rege no ntutu hapa kwa hapa Jim atoreterete president ya Thwana wandire rimwe thiri batu thiko rumana twiringa kura cia thiri na twithinga siasa cia thiri o batu cia maendeleo na cia amani tukaoria atiri baba kuiba yete imbi ba yerete ndene ya Thwana boka ya kwangangia mwana ayo to Muchoi ka torutira ngwe na tena mwana wande na mongo kura cionde toriwa Muchoi itutam na kinyange yake akwaya oteo Muchoi itutam bau bange baichumbo kiripota na Ntoto Cheweru kuma ntura ya Karamene wondi ya Thwana giciko bunge atigane West mbita wa John Thiga Nkatho cia mwanya no ntubogwita na mbere kurumira nteto cietu mutegeri tugicokera
tugitegera rugono rwa mwanya rwa murimi uri ume ugathiora mitambo. Mataro jatano kiri murimi oreterine Joy Max Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited. Murimi menyera utheru bwangu kuchia kuna kiugo giacho kenda gukaria ugima bwacio. Ni andio ngachianto kiugone no tigira kuri na ndawa ya footbath murangone. Bwajaire tigira no kwangu kuchia kubya kuria kuringana no kuru bwacio. Athurana bya kuria bya tuchui biangu kuchia nkara na biangu kuchia kuthinja. Bwajathatu tigira nguku kuchia kuni ikona rojuro ruinge na rotheru. Bwajana rumira mubango jotaramijo anchachamo kenda kurigiria mirimo. Na boja tano raithiri nguku chiako chionde kenda kuona bionaniria bya mirimo na mantu jangi koreo. Joy Max Feeds kuma kwa Joy Millers Limited, chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo ndiye mdogo sana. Ni wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje chakula? Ni Joy Max Animal Feed. Ndio. Joy Max Animal Feed. Rudia ndo ni sawa. Joy Max Animal Feed. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. The FIFA World Cup 2026. Reconnect GoTV yako for only 999 shillings today. Only on GoTV. Mutamani yoka yothire otwita kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia. Botwaja gairo bitego tutethia neke. Hai tokorega. Ng'ombe ciakwa itiraragire. Ngoko ciakwa itekorekia. Ngurachagona guchenga iguchenga. Aremi. Ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bya ndethia. Aha. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia. Irio byetu bidhidetu na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bya ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bya ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio byetu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bwega bwa mwiri nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio byetu biri Agrovet kana ndukene cia kwendia irio bya ndethia irere ya kwinagwe no ntutwe county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Football fans, the world stops from the 11th of June to the 19th of July 2026. Watch all 104 FIFA World Cup football matches live on Azam TV. Get your Azam TV decoder today for 1,000 shillings for a decoder only or 2,500 shillings for a decoder and a dish, and enjoy unmissable football action from the comfort of your home. Visit any Azam TV authorized dealers countrywide today or call us on 0709 844 000.
Azam TV, the official broadcast partner of the FIFA World Cup 2026. Hata kanyakika kathongika wete green. Yenyange. Ala. Nontu matha izetirere na itha mugwanja. Angire kantu gakuruma. Irio bya kuria. Ile kama yako kuigua. Karioka ngentere boga bwezea. Karibuni ibirombeni. Ibwega. Au nyongo eterete au. Bebe, mpimelo ndugela nyomba, etere kariozo. Chua ndo mekaire. Ete modugi. Ndoka imodugi ko yo tumelete. Afya Plus. Afya Plus. Nanga itazo. Zozo ronekana ndukene cionthe. Na ndinyerekana no. Na vitamins. Na minerals. Teno kwa tukala ni wa nyomba yo. Zozo nane netosa. Afya Plus. Anki menye kethirire. Karenio hau mburetere ntima. Mutuzo Afya Plus ntima etingana. Tembea kwingi kuona mengi. Nano to ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus. Nacho jumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Jogore ndukenerere akwe nagwe. This is quite a game. It'll be a free kick. Oh, what a goal! Ecstasy, euphoria, and emotion overflows. Nkatho cia mwanya mutegeri no ntubogwitana mbere kurumira nteto cia weru tha mugwanja na tugicokera kire gicunci kia murimi uri umentuko ya narwa turi murika urethi bwa njuki kana wenda urimi bwa naincho aria tugwatanirite na Edna Materi uria kumba kwithirwa agitutariria uria witho umba kwithirwa gika biugo pipi ingi gutigira nuketha naincho iri na chemana ningi iria iri na quality enjega ujore mbumbite kwithirwa ngikuthuranira report yeje. Murimi ntuko ya narua tore ambararia urimi bwa naincho gatumenye murimi wetu wa ntuko ya narua tugwatanirite na Edna Materi kuma Egati. Urimi bwa Egati itwethero twina urimi bwingi sana kwa twambaniritie na urimi bwa maugo urimi bwa njuki twethero tukienda kuthithia mirandi maugo etete 1 million beehive ni witawa uguni bwa urimi bobo ne boriko urimi bo abote gwitia mbeca inyingi kinya muntu tena anto anene bakuthithia maugo no amberia na gachunche kanini bakuthithiria maugo jawe kwa lazima wethro wena maeka 10 maeka 50 urenda gachunche kanini tu omba kwamberia na no omba gwitana inchweku maita jangano na mwaka no kono teno ogwita mbeca gwita kuga gokugurira na njoke ciaku irio njoke ta ikuguriro irio kono kono nande wena kana inchokara gaku kanini ogotumira ne kunywa roje na mawa ole tare au ko takono tembeca ogotumira very economical omba gotumira gachunche kanini ata gweka maugo jama inge nande tometa apiari inyomba jaole twethero twina nyomba mbori nyomba ng'ombe nande twethero twina nyomba ya njoke niyo itawa apiari iria ukomba kutoka gutetheria ubange maugo jaku ndene ya apiari iria
ikenda umbako no bange kinyama ugo gana depending na kanya karia wina kwa uo ugwaku na nde kuringana na ore omebangite na ari ore no kethe kinyama itajaire jathatu mwaka na ringi niyo no ntubwa kuringana na ore ugwaku gukari no ukethe rimwe kwa nande no monka kinyo kwina umenyeri bwa ugoja ikwithagiro kuri na mwanya joa wa gerubwana inchoka na quality quality irio inyingi sana weta kena incho kwena area tuga organic na incho organic itena chemical otena tonto kwe bara beta bakaurugira ngachuka bakaurugira into ale roje na rora njoke ikonywa no kone utometa undertreated na kaire ikenda womba kuongera olitobora bwana incho kana na incho enjega meterere au ikyoto mete kwandwa mega area eongaira value ke na incho area noko na incho kinyana incho yango etengana kwa mto kuga na kolema na incho tafadhali nemeni kwa wingi tonto na incho kinyetengana oteka uga tonto anto bauga nkagora rojo nkadithia rojo nkamba yogo ambedia na aru amba ogo jaleo nambe dimo ya egati creatives 0782 974 978 Nele wa Kethenji, Wero TV, Moremi, Oreume. Na kuumania na urethi bwa njuki kana uremi bwa na incho ni otukumba kuthero tukithirikiria ntito cietu cia Wero thaa mugwanja nkatho cia mwanya mutegeri no ntubwa gutwitikia muthenya John tukoya narwa zako marieto ni Nele wa Kethenji ngagutiga njarene cia mubango jwa katiba ka Gen Z ugoro ntuko njega